Pozdrav pozitivci, evo novog videa. Glumci Tuba Büyüküstün, Burak Özçivit i Afra Saraçoğlu učestvovaće na dodjeli nagrada Joy Awards. Saznalo se da će pored Bariša Arduča i Hande Erçel, a o tome smo vas ranije obavijestili, na dodjeli nagrada Joy Awards ipak biti i Tuba Büyüküstün, Burak Özçivit i Afra Saraçoğlu. Joy Awards je jedna od najpoznatijih nagrada na Bliskom istoku. Održava se svake godine u januaru u glavnom gradu Saudijske Arabije, Rijadu. Ove godine ceremonija će biti održana 18. januara, a u gostima će biti zvijezde iz Turske, među kojima su i Tuba, Burak i Afra. Na ceremoniji koja će biti prikazana na NBC-u i Shahidu bit će dodijeljeno 19 nagrada za film, TV seriju, muziku i sport. Prošle godine događaju su prisustvovale poznate ličnosti kao što su Anthony Hopkins i Kevin Costner. Vidjet ćemo kako će to biti ove godine. Birsen Altuntaş prenosi da su se Kubilay Aka i Hafsanur Sancaktutan posvađali i prestali da se prate na društvenim mrežama, ali da su se već sutradan pomirili. Njihovo razdvajanje nije dugo trajalo. Naime, u početku se pričalo da su se posvađali zbog prevare, ali se kasnije pokazalo da je u pitanju samo mali sukob. Sve je počelo kada se Hafsanur spremala da otputuje na snimanje serije u Kapadokiju. Ona je Kubilaja blokirala na društvenim mrežama i nije odgovarala na njegove pozive i poruke, što je pogoršalo situaciju. Sljedećeg dana ipak par je uspio da se pomiri i ponovo prate jedno drugo na društvenim mrežama. To je bila obična mladalačka svađica. Istog dana Kubilay je otišao u Kapadokiju gdje Hafsanur snima TV seriju Crno srce. Sada su ponovo zajedno i planiraju da zajedno dočekaju nove godine. Inače, kada se pojavila vijest o raskidu, odmah su turski mediji to jedva dočekali i počeli da pišu o razlozima njihove svađe. Razloza glumačkog para Hafsanur Sancaktutan i Kubilaya Ake, kako je prenio program Olmaz, je taj što je Kubilay navodno viđen kako se ljubi sa svojom koleginicom Gozde Gurkan u prikolici na setu. Naravno da je to vjerovatno izmišljotina, jer su se tako brzo pomirili. Dakle, odmah su našli načina da oko toga ispletu priču. Nije ni njima lako, glumcima koji su stalno na udaru novinara. A serija Šerbet od brusnice koju je razvio Gold Film studio za TV kanal Show završila je 2024. i postigla rekorde u gledanosti. Nakon novogodišnje pauze u radnju će biti uveden novi zanimljiv lik. Biće to Ece Irtem, koja je ranije glumila u seriji Miris škrinje. Ona će se pridružiti Šerbetu od brusnice. U 84. epizodi pojavit će se u ulozi Işıl Turkan, novog hotelskog menadžera Abdullaha Unala, koji je stigao iz Holandije. Također će se ispostaviti da Işıl poznaje Kıvılcım'a iz Izmira, što će dodati dodatne zaokrete u ovu zanimljivu priču. Evo, gledate li Šerbet od brusnice? Što kažete na to što je serija najgledanija u prošle godine? Komentarišite. Glumica Deniz Baysal, koja je nedavno glumila u seriji Falsifikat, učestvovaće u projektu Avantura duše. Ova serija će ispričati priču o životu Ayşe Şasi, jedne od prvih scenaristkinja u turskoj kinematografiji. Naslov serije je preuzet iz knjige Ayşe Şasi. Sastojaće se od 10 epizoda i radit će se za platformu TRT Tabii. Osman Sonant je ponuđen za ulogu drugog supruga Ayşe Şasi, režisera Atifa Yilmaza. Prije neki dan snimljeni su posteri za novi projekat Elçin Sangu pod nazivom Elçin ile. To je miniserija, pričali smo o tome u nekom od naših prošlih videa, pa pogledajte. Dakle, u pitanju je miniserija koja se sastoji od 10 epizoda, uskoro će biti objavljena na Gain platformi. Ovo je poster, a u toj seriji se Elçin pojavljuje sama. Glumica Gökçe Bahadir je u intervju za GQ Turska podijelila svoj pristup odabiru likova. Najviše volim da glumim likove koji, nakon što su pogriješili, nauče da se nose sa svojim greškama, bore se i uče iz svojih grešaka, objasnila je glumica šta najviše volim.
a serija Laži se nizom fotografija oprostila od svojih gledalaca. Zbog zaprimljenih pritužbi, RTUK, Vrhovni savjet za radioteleviziju u Turskoj, ponovo kažnjava. Dakle, oni su navodno primili pritužbe pa su kaznili opet 2 serije. Odlučili su da izreknu administrativnu kaznu u kanalu za emitovanje za sadržaj serije porodice Šaker Paše, a razlog su bile scene u kojima djeca gledaju nepristojne fotografije. Također, RTUK je primijenio i drugu administrativnu kaznu za platformu Now za scene nasilja u seriji Crveni pupoljci. Ne znamo tačno na koje se scene nasilja misli, ali bilo je to ubistvo Vahida, bilo je to odsjecanje ruke. Na što tačno misle, ne znam. Evo, što mislite o ovim kažnjavanjima, komentarišite. Ovoga puta u pitanju samo novčane kazne, ne i obustavljanje serije što je bilo prošli put. Glumac Dogan Bajraktar pridružio se ekipi serije Jedna noćna priča. On se sprema da se pojavi pred publikom u liku harizmatičnog vlasnika kafića po imenu Bogač. Glumac koji je podijelio svoje emocije u vezi sa ovom svojom novom ulogom istakao je da je veoma uzbuđen. Radujem se snimanju. Na setu sam već upoznao svoje kolege i od prvih minuta smo osjetili zajedničku energiju. Siguran sam da će biti uzbudljiv proces, rekao je glumac. A film Razmaženi sa Keremom Bursino i Melissa Zen, koji je u Turskoj prikazan 20. decembra, priprema se za međunarodno prikazivanje. Od 23. januara film će biti prikazan u Rusiji, Bjelorusiji, Centralnoj Aziji i Evropi. Projekat se odlikuje međunarodnom saradnjom. Dizajn zvuka rađen je u Srbiji. Montaža filma rađena je u Španiji uz učešće stručnjaka iz Rusije, Indije i Kazahstana. Film Razmažen je proglašen za najinspirativniji film godine na panel diskusiji Top of Trends koji je organizovao investicioni klub Tehničkog univerziteta u Istanbulu. Događaji su prisustvovali producenti filma. Predstavnici Kunaj filma odgovorili su na sva pitanja studenata vezano za film i naglasili da će nastaviti aktivno da rade na povećanju značaja kina. Dakle, čini se da je među mladima ovaj film već popularan, bio je popularan i širom Rusije, pa i kod nas originalna verzija u kojoj glumi Miloš Biković. Film Sluga, dakle, remake je u pitanju. Evo, dragi naši pratioci, toliko u ovom videu. Vi svakako komentarišite, ako vam se dopalo, lajkujte, šerujte ovaj video, a mi se ubrzo vidimo ponovo. Bye bye.